nào chưa liền mà ăn chơi này lâu cho live ta được rồi ta live ta không hại hả ôi chồng à chỉ lại bên wifi à nè silang hin hả kholo Ipano alhin ta ji in polama ong ki khom dinga i mobile alu the hong lu nun lang cha sun ha Pathienin phat pha ei pin alayun wanui le shit chon shit git lo na ai lo le thi le man itu laiwa lungdon ha sat na itu laiwa mitam ta mai tawanga Pathien thu seithang lena phat hoyong nei thei talo thei talo din muna la ya eiho houbung'in thei khamin agachi khom hon tawanga online program tidam online service ho iga mat theiwa lockdown tila panatu ni changeya ito di ho itham di ho houbung'a achi ding dol ho chil haying theya phat phalo pi ta mai ei mu sa wa tu ni la changeya mi hitizat ngachi khom theile Pathien thuing ga phum jal le the dinga phat pha ipi jiu namasata in Pathien chu thangwa na ipi win he lockdown sunga hin khanglai ho lam hi imayo sa na ki ngan sen ki khop na program ding ta hen lang ipd yong le ama ho vai sai da na hi ki che pi hin tu ni la hi area program dung ju ya consultation program hi hinalai dam ti khat anangai tu yong mai the hin
aki hetu lo ihi ji uwachu tu jingka vailama hi consultation program anaki chaya nilha ahi thupi seina iman to diu ki khop na to banga ga man kit diu he ti chu ahin la ama hoyang hi boina zat chum anani win tin worship team hoyang tu nilha hin anangai to man povin chule conduct ding yeng yong hi anagun man lu hi ji in keiman imayo se chu hunglama yeng katin program dan conduct ho chu keiman pha ka sa bangin hung poto wing katin chun phat pha ineyun pathienin e ngai luwin ye chun tu ni la hi che to bang iga neman the ho hi ngai to la pathien chungen avelin ki pa thu I phungun he ye chun tu ni la e program ding dan hin conduct ken hung la tang katin solo ti ding ham pathien wa choina la sading hi golhang ja si in pathien wa choina la eung sa pi un tinu chule mai chama a uma hi le mai cham lan hi upapu upa thang jalalin ei man pi un tin ta cha ban aban ai che deu he chule tu ni la thu pi se ding tu hi nang hon jong ya khabe lo mai the newen e yeng in jong min ho anaki hen amel ho yong hi ki hele ki he yeng jong le jol pathang hen thu se hi le ama le chi hi amin le chi hi ki bul to hi ti chu anaki he yeng lo wen tu ni la ai hoi ta pru ma ka het na hen pastor Lhunkholet Christian Education Secretary ECA eiho adinga hi ti chu iga het diu hin tin ama hi ken morelam khuam kati apu na hinal talwa pa tu a ki chaya lai muna hi office a ha to ding dan he tale kilomin ama hi tu ni la a ho to ikiman patna hui ding he ho ECA head office a Christian Education Secretary a hi ti chu iga head diu ti chun aman tu ni la in ho houbung'a ma jong hin ka het khilai lo la pathien thu e sei pi naw apat na hung hinalai ding ahin ke het yengin ana sei kha ta le la ka he hin ye chun ki pa pi sawin masang lai din mun hile that na ma mai ding ahin tu lai a hi le sei banga chu ki khop na yong ki som ngam lo a chi khom chu muna hung ngai hi mai di angai theilo chengin phona na muna na ki vet di ho ina yong hungun kiti khom ngam lo ahin ye chun to bang hi iga man to ahin ain lami tam pi hun tieng ho iga ki si khom mun he le ki pa omin tulai ban noi le sit ho lim na hi inga ya he le lungjin ji no min pastor tam pi na seyun ho lam kai tam pi na seyun ki khop na yong hi bazar mun na lom lo min ki su tu win ki law win nok no mi balun ho in kai ding hi lam kai ho na kha wi ho ina cho pathien thu se diu he ai hon to bang nat na hi ho ina ko na idal diu hi ti ha yang se yun mi se yo si hi koi pa ham cash tan hi le adi ahin la tu ta di a he ai ho hin ki som lo lai a hi je ena ki khom nom chu to bang ma he ga ki khop mu diu hin tin ye a chu mi pi ki khop na yeng chu ki som go lo lai ki phal be lo lai he je in mi pin jong ane he thiam hi tinu ahin la ahi wang hin ECA pumpi yeng in jong asom be lo lai ahi wangin department tina lam kai ho hin program ho akigonun tu hap ta chi ayong chun ho ina guitan lo tauna yan khowa in aga ne yu nei la ki pa khop mayin ahin la ECA pumpi level ji nga chu I mai hute a permission chu miang lo lai hi ti yong hi iga seilat kom hin tin ai pile phat jo si ipat na diu yong hung hi kom min tin pathien wa soila he amasa pianin ga pe tinu pathien wa soila isa diu la sadi pa yong na ki gingin tin chima sang chun them chakhat ga seleng nila khat ni chun zo le nin Christmas silaya eki khop naw ku TV ka vet le pa chi ga ve ti mo tin eki khop naw chu aga lan ka ga vet ala ho in mi let kai la ya nu pi upo ho lam ho a ho in sung let kai ho ka vet chu ka zoi la yengin
kalunga khoi ma mayin ahi'n la tu lai phat hi to iga te ale lung hello ma mai chu to bang ho chu ahi'n chu to bang phat chu Pathien ni nei pe kit na diwa yong he tu ni la a yong he bon chawa a sunin imi mal taw nei ta hen lang a group ma I taw nei ta nang I chi na wa na hu yong la Pathien nin phat pha e pe kit the na diwa he I taw jing di we ti yong tu ni la in mun tin gam tina anaza pha ho ahi'n chule lai muna ho chule phona anave ho yo she hi ngayong Pathien minin tep na kaga bolin he isei bangun golang jasin Pathien ba choila ei sa pi untinu amala sa sungahin nunga ho sun sunin hungai to winlang so ma khat tholom hunglu do chung cha yun lang aman la sa yo yo le upapu upa thangjala lin tholom hlan ne ei nei pi diu azole ibana iga chilha diu hung hiding e tun golang jasi ba choila sadingin ga ko ngalute masapenin tunila ay tabang phat pai pi Pathien chu kathang va in wa choila sa lo na jong sot ta in tunila di sa ni buksi ka ven ka khu khu jing na hi la ka sa do dinam ti chu ka long khamin hi jong le Pathien lo pin na dingin tuni emi society a sa ni iman new to ke lonin ke man jong bu je fa kai na hin sim o pa kai kanam sungu tilai in sang kate kanam zing'u isim kita vo kerasin kamanuya lagaw vo pabo kandong tam taon lagava humalo Obukai kanam zing'u nisim pita vo gerasin kamanuya lagaw vo pabo kandong tam taon lagava humalo lungchat theina na din kagamle nam uva Pathien Pathien na Secy thaya asung sa nungdel nam khang lai long pi ho mite'a lung pumin ilung dang sao pun mitin lung lai ana alone zing'u kato so pove iba ato san lon
nên sẽ makita vingo pagka o pagkay katsumva til hung dễ hồi em họ sẽ sẵn thắng cô gào dô na abang ta o Elizabeth nang hung kít rồi sang to cả lăng cài hồ dinh dông alung dong gam ta về o anh ơi cả đâu dấu cô về hi bằng ở thì san luôn nang mabona hi bukai ki ho Pathien nên sẽ makita vingo pagka Kipa amen gulang jesia kona Pathien ba soilangei ta iga ngai lawen Bible chang mun kat ga siming kate tun sot pakai in hite na ti thukitan chunit uwin lang adi chubo lun aji chu keima mihu hingna hunglung loi ding ai tai chule ka chon phatna hungki phung do ding ai tai Pathien in chan chi wa ding in phat the ei bu pi an lang tunira a Pathien mai cha ma hung lut fet promise ahi'n chule soma khat mi som le nga a kuna upapu upa thang jalal mission chairman in Pathien khutna pi do nei nei pi lau ki pa min te Pathien ko ma taw ti ve lung sit ki dang hat chung nung kapaw ka Pathienu kagam sungun boy na haksat na te token kay mau jing le ke chun mat thei talawak jing layun nang ma ho na ding kot lien tak nang man nei hon saka tu zan pha ta na chan chin pha
ka pastor pau dei taka ki pata ngai that thei dinga na lung se chang ta lo te ne wak chan sa khoi amana tamin amasa na komin ki pa thu ko ge no he e ka pastor pau dei tak nang ma nung mang chan amu ko kamangai tu na te ong khom le mun tin gam tin anangai tho zo sin taksa thagao phat theina le tu chung nat na je ga lung kham be don ka tu nawa ki pathen nang ma lung sit ka chan naw dingin a o ki pathen nang man na mi te ho pi le chin tin ama dingin kangek sakit na lai a he tu jan pa ta hin nang ma mai cham thing a hin so ma khat ke ya he pate pun na ti bang bangin so pi mi bahem za da ki panin nang ma patep thei ka wak nei ha man tamin amao zalin lo pi na nang ma kong pe ki a he hepa nang ma taksan na je ka anakite pa anei lo san san nang ma lam ena kitep na hang san tak mai ananei te nang man phat thei nong chana a kitep naw te nang man na bui tun sakatu zan pha ta na mai cham thing nang ma pedok ki thei ding ka wak chaw bang he o nang ma za lai ti kamun na komin ki pa thu ka gen ki ta he lung se tang man tu zan pha ta na mai cha ma hong ki choi so ma khatahin ta san kitep na hin nagama dinga mang thai tam tak mai puilu na machak pha hi a houbung mite'a ding le ki to del na pha nang ma min lo pi dop sa na apan theina dingin kalal pawi so min na khut mo no mo kong tha na hi amen pastor pun phat ong la ding hen phat atop chana aman phat kha na chana ama ipi la di wei tan tun pastor pun Pathien phat thei bo changin aphat ong lu ngal ding in ko na he amasan hitabang patpha Pathien ipi zivin pa Pathien lopin na changin tin kondagin an sema bongin tujan hi ki adinga jong laimuna kadin na masapin hinalai zen na hon jong nei he kha lo mai thiu hi in ken jong ka het hi mi atam po in hi jong le Pathien pha asa hi le laimuna hi pha sot thim ta hi ki man cha khom jing diu din munin amen hitabang chan bo chan pha ap zin pa Pathien lopin na changin tin tujan phanin kin jong pha so ta he kan la lo ding hin tu lai ta hi ke jong hi ta sa dammo na ne khat kan nei zin ka ta sa hi hat pu in phachuom cha bo he kan la ding hin Pathien thu hin ana lul peutin tujan pha na Pathien tu theng sim do no mo chu hi le Genesis bung som ni le ni chang segi chang gate na ana sim do te tujan pha na Pathien tu theng sim do no mo chu hi le Genesis bung som ni le ni chang segi chang gate na ana sim do te suin Isaac in apa Abraham za he pa ati le aman jong hoizu ka cha ati aman beti meile thinglom la omtan pumgu thilto kelngoi hoi baham ati le Abrahamin jong kasapa pumgu thilto a pangding chu Pathienin ama chamin hinki gel nanti ati pi e hiti chun akizol khonin he atu thing sim do na wa tunei pan phathe bo pi bintin ke man pa hinga taw na himang kate all pipi hallelujah ka Pathien pakai ka ba chu jei Emmanuel hingjing manam ka pa theng tunia jong ka Pathien he pa phaso ta zova pakai nangma howin theng hin he pa hobung mite to nangma thua chan nei khom thei dinga hitabang chan bo chan pha nei pi zivin ka ke pa win hi zin na men the ka thang bau na he phachuom cha hi jong na pakai na thua ka ki man cha na diwa nangma thagawin mani pi diu ngai cha na koma Jesu Christa mena ka ta o he amen Deep Highland is a church of Pathien thua ka ki man cha na to ni ko hi amasapin hinalai zen keima pastor Lhunkholet is a office education department na tong ka hin office na tong ho hi reverend akitin hizong like kain wang pastor zo hi prefer ka bol zo in
Litan Sarikong Okhur District Kanapiangin Isopiu Nagatia Toki Boys in 1994 chun Vazing Hin Kahung Chiang Panovin Kapa Min Chu Ahile Le Tong Thang Ahin Chule Kanu Min Hi Lamchi Ahin Tun Adam Zing'u Zin 9 November 2006 chun Deradun Waiwamakan Laizin Pakai Jisu Krista hi kahu hingpu chule kalengpa in kan kisan in hi 6 February 2012 chun is a worker in Kaunglul Panin 6 March 2016 kumin pasal ading in orden namdat na hi kananizin Kangpo pi munahin kumli zenta hi kanomin subana more area pasal hi na kumli zenta jongsu kana pu nehi kan nei pi hingboy chule kachapa sangpu ahin chule kachanu salomi chapa kha to chanu kha he kana in tuin bo he informona omin di phailen isit chi khumuna hin in bara ka kila in ichuniti anisima hi office ka kai kha chu hin city church newland blend in farahin kaya dinga kamada church ahitan mi banga thu sei thei la sa thei ki hi zong le Pathien ai lung se din ai khuto in ai happy in tunin no homa nga ai na thu man tam ta te ho phong do thei dinga kom thei zin zong avel velin pa Pathien lo pina sangtan ka pe ni he tunin khu hi kukite adinga sa ni khu ahin mitam ta adinga lunghem na ni khu puldo ni khu chula achi sa phat hogel lo na ni khu hiding ka king cha in hizong le tu ni khu hi kai adinga ka birthday kumsom li le kumli 44 years kumsom li le li ka hin cha na birthday ka chu in e chun birthday jong hi kimang ta lo hin ai chu birthday manglo te ka hi ziu hi ke adinga kham phat na ka chu in birthday hi anaki manghan lang hilachon black day to kitu chat ding ahin anaki man kha lo hi bang phat ta kha chu hin hi zong le tu ni khu hi ke adinga ka kumsom li le kumli ka hin na ka pen chan pha hi tiong chu phondo na ka nei nom na hi tu lai te in Pathien thu na sata a ai su kha ma jing ai to kha ma jing Pathien ama chamin hin ki ngai tu nan te ai lo la pakai jin hin ki ngai tu nan te ti tu lai ta kalung thimahin na sata in omma ma in he chi thudo la he tuzan pha na he I holim diu ahin Abraham hi kum zakat alhin kumin ani pi sara to hin ate nung avui nung hon hinama jong le Pathien thutip dung zui chun chapa mel hoi ta dei ta isak hi ahin honin ai la Pathien nin Abraham ko machun hiti in thu an saitan hitilai ta di monachun Abraham chu Pathien patip na analut ta na hi Pathien Abraham ko ma aseina achun nangai luta na sapa chang kha se isak chu puizin lang moria gama chen lang moria hanglanga chen lang Kaiman kahin ko pi ding mo sang khat pen chunga chun pumgo thil to ding gatu do ta ti he Pathien asei pe ta he leise na dinga thil ha asata thil bai hinai saidoh hitabang thu hung se chu Abraham adinga wang chun ngai ha ta heding gin cha he hi zong la Abraham chu e macha lung thoi na nei pu in kada e alo la ka ai thei ponte ti lunggel ngai to la kam chang I macha hi na la pu in thumang ta in hin ko hi anamang na hi jingpi ta in Abraham hi akitho do ta in asangan akigon in golang mini to ai in chul achapa isak to pungwo thil to a go wam tinga achapa chu ahin ki puitan belsiba ako na moria chan hi kilometer somsegile ni chan hin
hilai apa na infal chan sanga gamla zo hin 45 miles ahin itu su kienga anjot pi ahin nithum tabang hi amohin lami anjot tabin ai la Abraham akoda a abat na hile azot na dingmun chu aga gamla hinalai jin he golang te ni adalan chachun ama ni pa cha chu hiti chun pumgo thil to gowam ding thing lom chuto achapa isak chu hedabanga chun aleng ko wa chun thing chu apu usain apa chalon chun ongki zo hon tan Abrahamin akhotna mai chula chamcha chu akisejin lam ain zot kir hon tan chuin isagin apa ko ma hitin question ahin bol ta in he pa atile apa jong hoyo kacha ati aman beti meile thinglom la om tan pumgo thilto kelngoi hoi baham tihin achapan apa ko ma do na anai tan he hichilai ta din mun chun Abraham adin mun di pa chu kaga ngai to wai le thil ha sama ma ding don bo dan ding jong kagi kata asan puin ama dinga don bo ha sama ma ding kagin chan he hilla Abrahamin jong kachapa pumgo thil to apang ding chu Pathien ama chamin hinkigel nanti tipi ne achapa chu alhamon he hechilai ta din mona apa chalhon na akihon hon he lungsit umta ngailut umta chul happy umta ahin he Pathien aseipi na munchu Abraham chu onglong tan chumona chun Abraham chun mai cham khat asemin thinglom chu agol chan hiti chun akoi tan chun achapa esak chu asomin hiti chun mai cham chunga chun ain lup sa tan Abraham chun achapa tha na dingin akhut he ain hlang ta in chamcha chu aga lama achapa chu sutli le dinga hi ain go lai ta in vana konin pakai ban telit ain kautan Abraham anti ta hi pathe milo pina changhan Japanin aman jong hi koma ko ume tin Abrahamin jong anadon bo tan he chachum pakai van tin chun chapang chunga chun nakhut na halo helding hi imacha jong na lo helding hi izinamatile pakai jin Pathien nagin hi kay man kami ten kamutai nang man na chapa jingzong kay ma thapi dinga nakhu jingzong nakipuin hi chun kichen tan kay man ka hetai na chapa chunga chun nang man nakhu ha hi nati Pathien nagatin an don botan hi Pathien milo pina changin tin chin Abraham jong so khudan avana hile betan aning lakhat na chun kyang ngoi chal khat hi aki tenin hampa nang tom la chun anaki hentan cha chun Abraham jong chun kyang ngoi chal chu agakai chen achapa hia chun pumgo thil tu in atu ta na hi Pathien milo pina changhan Abraham hi chi lai mona chun amin pakai jin thil tu akingai tu namun tin asa ta in tu ninge ya jong chi mor bu ma chun pakai jin thil to ding akingai tu namun tin akise jing ta de hi tonen Abraham in ku akon hin jil do the thil tam ta hi ome ai jong le thil tam ta la atuni ku a aseidoh no he akhat na chun Abraham athuman na pa hi ahi'n obedience Bible pumpia ta san cha ti adinga thil ama mo pen apoi mo pen tu ni chen ge jong inam sunga jong ha sa isa ma jung chu Pathien thuman na pa hi ahi'n he pakaya ko na thu hung pa chu Abraham ima cha thu phalo helen anamang ne atupa poi Abraham thuman na hi ga ngai tole Pathien dalhan ati chu aman adal han he anu apa asopi asangam chen na munjong chu dalhan atile adal ha jing he nei pin
kachapa su nei nachapa su nei pin atile ama jok athu pa pu in apizing ne athu mandan akidang he zeng hi chu ai tonia abrahami ichan ge ya Pathien akitho pi thei ham tiaile akhat na chu abrahami thumang ta hi imacha thupalo hela thuman na anei pa hi ama dinga alo hin na kha chu a hi chule ani na chun ta san faith hi ta san na lovin Pathien lung tu hoi a hi boy ta san na zala chu Pathien cha ki ya chule ta san na zala ton sot hin kim lo inei thei nau zong hi ta san na zala hi nigu ga ding le izi iza to vangama nom ta ikusa theina ding jong chu ta san a hi bowe ta san na baya thil hi thelo a hi abrahamin achapa chang kha se sangin Pathien angai lu na hi achung nung zo na hi alo pi dan chu aman ate nunga kum zakhat nunga chapa khat anei azinu jong kum som ko alhin zo wa kidang ta Pathien chapa khat api hichi achapa ngai lut ta asin hichi achapa sangkha se sanga chu a Pathien ngai lu na pa hi achung nun zo na hi le hichi Pathien lung hai na hi achung ngai omani hi he achu Pathien ngai lu na asan aman Pathien ngai lu na pa san be se je chun Pathien achunga thil kidang ta te ho hi na bol li khat chu a hin he achun Abraham ama dinga alo hin na alo le Pathien lung hai na achan thei na chu ani na chun ta san na a hin he chule athum na dinga chun Abrahamin tho hat na ani jin he Abrahamin Pathien adinga ai bola le se na I macha bol la ni poi Pathien nei pi na ti achu aman cham cha chu ala du a achapa chu nga chu su li le dinga akhu jing jong he alap jing kha chu hin ale Pathien ading ai pole mun gam na ta moral hang chu belsba ko na kilometer som se gele ni yang chu thanom ta gun chu ta tom ngai ta tho ha ta tabanga chu lam azo zo hi tho ha na ani ne Abraham hi long safral hi Pathien pathei kon do na ding ni hi pathei kon na ding ni hi ti Genesis bungsum la buni nine asejin ai zong le Pathien kum zakhat alut sa kum zakhat zuai chapa pi he Abraham hasat na atho ha na pa chu chachun nastan akimudo na he Abrahamin ku ata san a Abrahamin ku hita san na kipu dat ai zen atho ha le zen tilha sa ta ta chu ngong ho jong he amahin atho zo ni he achapa nei susun jong chu pumgo thil to dinga Pathien asei pi jinga chun aman aluki mam him hin awang chun tho lal nan te ha sa sanan te hi jong la chi pa chu aman atho ham hama tabanga chin ko hi aman kha chu ani he Pathienin ama chamin hingigel nante hingai to nante ti pa chu in kuai mo jing lo kha chu hi Abraham ni kwa kon imudo chu Abraham chu thuman na ne ya Abraham chu ta san na ne ya Abraham chu tho ha na ne hi he a Pathien achamma ama dinga chu thil za kai chu an ngai to pi kha chu hi in ku wa hi ni ba nai la thi so ho zo se hi ai ma son se a hasan tam ta jong itu nau zo omintin ai la ba le Pathien sa khat hi na ji a Abraham banga hasan na itu zong thil tam ta ding ka ging chan hi apena ko na mit cho pa chu seju te hon rabi ama hi hechi apena pana mit cho pa khumulo na hi ama achon se ji ham alol anula pa chon se ji ham ti hit asai ta ba nei le jesun jong aseina chun anula pa chon se ji jong hi pu asole ama chon se jong hi pu he chi Pathien lo pi na ki phon do na hi ti ma bang chun Abraham ko ajong ha sa na
Pathien chakhat hi ahi'n nazal chun hasat na ho he nasata he anatua patip na lopi ta jong he tabanga chu ana nei khat chu na he Pathien chap di ta khat ka hi ti ngala ama wang ahi'n ku a hasat na to lo chu iki khol phat ongai hi kai ma la dan khat chu hi Pathien chakhat mong chun ahi'n ku a hasat na wang chu ato te ai chu Pathienin leisit ai se mi iwan nai le hasan na jong hi aman ton so thilen asim po in nopsa na jong hi Pathienin ton so thilen asim po in bangama nopsa na jong chamkim te na simin meidila jong hasan na jong chamkim te na simin in ku wahin hasan na alawal boina alawal nop na kiti jong hi itu ho hi khat sai acham ki pompo he he azu so sa polin gante he so tam ta thu pama Pathien gamma lu ding hi ve ti hi amana sata an phon jar khat chu ahim he azu ta san cha te in kuwa nom sata khu he phlo he la yum pau he til ti zat ta khat chu ahim Paul chun Philippi mite'a ko ma chun Philippi bung ka chang som thum na chun Azizu Christ ata san zing'u hilowa ama dinga hi so gante san tho dinga jong nang ho lung si thil pi akipi de ta ve Pathien milopi na chang tin he chun Pathien in ku wahin hasat na boina alo la patip na ai pi ho zo se jong he ama cha khat hin na zala ai pi khat chu he Abraham in ku wahin til challenging mama jing taona'n lo pi ta te ho he ama he achang ni hi ai sung mi adala ding agam lai sit adala ding long chu ama dinga taona'n thupi ta kha chu hi chule achapa jing jong chu Pathena dinga pungko thil to atu dinga kat do dinga Pathien asei pi yong chu ama dinga big challenging mama jing kha chu hin en ko wen challenge tam ta Pathien itu sa ho hi nasa ta hi ho jong ikimai tu pi ngai je Abraham chu ni ta bang hasan ho challenging ho chu ama hin anatu pa hi ama hin anazovin hi in ko wa iba nai le van noi hi iba nai le koi jong le risk taker dai langam mo pu na langam ho lo dinga chu leisi chungai imacha bol do dingam poi Abraham jong chun tabanga chun Pathien lung ahi bogle ti a aman izakaya chu achapa chu pumgo thil to api do hi ris alangam hi hibanga je ho in kuwa Pathien adinga hi in ku hi Pathien lung dai lama hi ki pi do lo wa ale Pathien na to na ti ka hi bogle iti a nasata ahi pan hi ila lo wa le lo hin pa hi imut zolo di ti Abraham hin kwa ko na imut of ka chu na he Abraham chun alung ti ma chun Pathien in kyangoi sal chu achapa khelin ko in te ti pa hi aman alunga yong chu alagel pha lo mai the hi ai wa nga Pathien in bolin tongin kau songin ati sang se chu aman thungai ta abolai la he chu Pathien lo pin pa chu ahin kha kha chu ahin kyang ngoi chal chu isak khelin pumgo thil to chun ite chun Abraham anapi taan he chu Abraham alung tim pumpi athani ne pumpi ahin pumpi in Pathien chu analung hai saim moria mol chu hunungin mai cham hichi moriam mua mai cham kisim namun chu hunungin Solomon David chapa in hichi muna chun pakai hovin khani an tung do tan Jerusalem hovin chu hichi moria Abraham mai cham asem namun na chu hovin hi hung kisado kha chu ahin wa noya ibon wa leise mihim te iboy na wi kamukhut hi itabang hidingham ka future itabang hidingham minum mi Pathien jong ka family ka insung hi
itabang hiding ham kain chen hi itabang hiding ham alo le kachate hi itabang hung hidi hidam ong phanadi dam thagaw le ta salama ong lo thenga di dam ti pa hi minu mi pate ilung boy daw ko pen ta kha chu a hi chule sa te jing jong hi nunga golang ho jing jong hi i boy naw hi ka carol itabang hiding ham alawal ka life partner itabang hiding ham alawal le kunung ting le to mun itabang kan to ding ham itabang service kan to ding ham ti pa hi i boy naw ho ta kha chu hi ahin tunin Abraham hin ko ako na tha bi a eiho ni gyal do this bam tile hampa nang tom la a kel ngoi chal chu beiken cha pakai zin anak ko ehipo Abrahamin pathena thuman na aneya pathena ta san na hau ta len ta aneya chule pathen angai lut na chule pathena thohan ta hin khu amanchah'a chu pathenin kyangwai chal chu achapa khela dinga chu anakoi pi kha chu hi hiya chu in ku wa imalam hin khu hi pathena hi i hwa hi tapu hiya chu pathenin inki ngai tu pi di hi te pa hi tu jan pha na aseidoh no mu kha chu hin hiya chu pakai ji hin ki ngai tu nan ti tia e ho jong mo thima pathen nga lowa na itu ahile ale taba chu pakai ji ki ngai tu nan ti tia pathena dinga ta san na le pathena dinga thuman na le thoha na inei lo wa le I macha lo hing da di ampo ne yesu ta san na um lo pa chu tuni jan pha na ike khol diu he ike sa vem achi sa April tarik somla thum 2019 kumchun more ka zo na a gin chat pha lo helen accident kana to time ras medicity muna thumezen ta major operation kan ke bolen to jang kata asa chunga thi hi omnalizen apolanga hi imati lobanga kombanga hi asunglam hi kagu ka chang hi abaldi to ake ding to abong dik to tam ta hama hi kaputa em tun jang so ta pi pi hi ka ding thei poin ta salam jinga jong ha sat na pa hi ka nei ta na he mitam tain ai lung kim pi te in hung do dinam alo le hung hing do jong le pakai lengam na hi tong thei ta pon ti a gel loi zo omin mutin kam tin na min ke ading taw na ai man pi te in hi ti chun agama okrol gama loi Tengnopal, Chandil, Lamka, Sadahis, mutin gamtinan, pasun gari an kilabin, ihung vebin. Julai ta di bo na sun family kyo in sung din mun chu sum lapay di mun chu ha sa mama jing. Hizong le pathien ai ki thupin pathien ai din pin. Kaya dinga jong hitabanga to si ka tu na ham si ka tu na jong chu ama sa pen a hinalai jing. Kum som lile kum thum zowa hospitalize kahin hiche ba janga chu doctor kiti momonga hi kaum kha lo kha chu hin neu cha kum kha ka hi la ya chun hospital muna kan omin hiche zo kal si kum som lile thum zowa ala kum som lile ni zowa hospital ka zo na mas pe na hin ke adenga lung ki dang ta kha chu hin hitabang di mun ha sa ta ka tu lai chun adiin kanay pi ading aha sa mama zingin ay pam tila chapang hingmo nei kahibin kachapa alim zopahi tuin ko umpiin amazong kum sob alhing tain pau thailo hin tu lainat na autism kiti pau thailo imacha he phalo eta chu ano ninga wale a ano no mane a ano no makimang chale hipa chu kisinahin jingka den ha kasinin sunting le kan ko te bazinga ka koi zin ti sun ke ma office ka kai zin hita bang thil has laita kai ma jong kahin ku tu laita di mana kin jong inform mo na kan nei pi ama jong nasata abui hi zi chun
aman avat zo lo pha na chu ke man kan ki pui tan Pathien aman ki ngai to nante the Lord will provide Pathien alam pi pi gon pi nante chai ke man chu ka pa chu kan ki pui do a ka ko ma ka koi khat chu a hen he a chu hita bang hospital kum lai jing an song cheng khat jing song hi ke ho ka liu po bin ai ngai lu ding agam mi hon ho san na gel kho na an nei bet na hil sum la pa tam ta hi hiti chun kamu bin Pathien agent Pathien house nan ko min Pathien agent tan agim thuen ke ma ka pangin ama wang sum la pai za kai pudo chu Pathien na zata provide ai ki tho pi kha chu hin chu ke ma testimony chom cha kan sei kha chu hin yes family zing'u jing song hi iga ngai to la ma ba hin ko hi ta bang hiding ham ti pa hi I ho ilung gim naw ho pen ta kha chu hin ke jing ka ki gel jin o ita bang malam hin ko ita bang hiding ham ti pas ka gel ji kha chu hin hi zong le Pathien alam pi pi gon pi diu hi ti pa hi tu zan pa na abram banga ta san na iniu ha ta san na ingi ni di pa hi te poi mo ta hi ti te pa hi zan pa ni aseidoh nom kha chu hung in ten he chun Calvaria pakai jin angai lu na hi an tong sai te huing na alo le chu sa na van gam ikai thediu na izang ka hi Calvaria pakai Jesu Kristan eiho ading an tong sai tan eiho jong ta san na tu zan pa na kal so na wa in ko hi muthim ta bang hiding he noa banga ta banga chun thim noa kong ki tol banga chun anoi lang thi na thei man thei ngan be kha chu hin tin abang ka kom tel in ko chu Israel te banga chu malam no ding la tui khang len uma nung lama kriya ding la Egypt sa Pathien tha ding madinga mancha to sakol to kang talai to za kai hindalo malam no ding la tui khang len gal kai thelawa impha in khu hitabang din mun chu itu pha jo the hi amawang pathe ha na songa kal sol vai mosin tiengol mangcha a tui khang len chu tol go aso sa Egypt te adinga ki hu hi na banga hi in khu jong hi na sata Pathien na ki bulphu na ineiwa Pathien na ta san na ineiwa Pathien na hin khu iman vai le ichung wai Pathien thikitang ta hi abol de hite pa hi tu zan pha na aseidoh dom kha chung hi tin hin khu hi na sata Pathien thuman na le Pathien ta san na le thohan na hin khu iman po pawal le pakai jin thil izakaya an ngai tu ding hi ti pa hi tu zan pha na pa chom sai jong wa aseidoh nom ipon do nom kha chung hi tin Pathien thu chamcha aseidoh naw ipon do na ho zo se chu Pathien ho zo si adingen pha thei ibo pi taw ham no zo se hung ding bilang ke man pha chai da ding taw na himang kate all of people hallelujah 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 ka Pathien pakai lockdown hatam pi zo nunga pakai tunin nang ma huwin theng te ho hong da nang ma va choi la le nang ma thu thenga ki mangcha hin khu hi ka nei the ze bi ka ki pa pakai hallelujah tin min the ka thang ba ni hi tel pasim solo able pz apakai zu ipi ka pi ding itam huing na su khon bang idam sang ti pakai bin tawing e pakai nang ma milung se na zala pakai o ka Pathien lockdown sunga hin kho ka man nawa pakai nang man mani puiwa hun kai khom na hitabang fellowship hitabang ki man cha khom theina hi zong le nang mal hagaw in kom na siwa kai sung siwa zo pakai nang man mani puiwa tunin nang ma huin theng hon na oma ke loi khoma oma nang ma thu le la te ki man cha khom theina kanei naw hi tuni apa nai te kro na jong malam hin kho azong pakai nam hagaw mani pui de bin ti injong na ko ma ka taw ni he tuni ka ki khop naw hi pakai nang man phat thei ni bu pe bin lang pakai
ô cái Pathien nang ma va choi la ka sa ho a ko na ga pakai nang ma ka nei be che na o hi a na tu teng ka za ho ka pon do ho zo se va ko na sang pakai nang ma lam ma ka sang se na le nang ma lam ma ha na le ma chal na ka nei thei de bin na thu na la ka aseidoh ho ka sa do ho zo se hi pakai nang ma Pathien bu pi ta bin tin na ko ma ka taw ni toy yung kilha do a ilam chi zona hung ka song ne ka hi tawen dam labit na hilai mun avel lan nang ma ho khoma nang ma thu a ki man cha khom na ka nei ka seven nang ma lagaw thing thibol thenan mani pudiu ngai cha na ko ma Jesus Christ mi na ka tao he amen.